tātou whelo I fo I male manuia le nei a fiafi ina ua sopo mai lo tau soifua a so mātou wola vai le tau singa lofa alo tātou tapa au sili le langi mau tātou wolia mai ei le aso sa mua ia ole nei foi masina wha malole onu sai malole lava papale wha malo foi le fola manuia I so tātou watunu ma ute wha talofa ma o folo whantu ile mai moanga le paia maualunga so tātou watunu I ona tūlanga wha lupe ole vaenga ono le nei ole tātou por kalame masani o laupa lota o leo tu whaatasia le WT Media whaipa anga male official komisio whainga palota official komisino sulu whainga whaatasia male lango le Sempor male TV tasi ole awibi lavo le nei por kalame ina ia mawhaio na awina atu whaamtalanga sao mamata upu tāua a o tāpena ile atunu umole whainga palota le tausanga fau ia maole whaiua ma whaatasia tuai ma le whionga ia se mutafa ma lolo lima vai pule se o tātou tuli loa po fe yele luma fale le whaatasi mai ele nei a fiafi whaatalo whatu se mutafa ma lo lava whaftai tele lava se uka mai vasa ia mo le awanoa fo I lewa e tumaia e se watu e fo I se whaamtalanga ia ale wo ma sandire nei e official commission whainga palota talofa whawhiloi fo I se tātou watunu mai mua ma whawhonga mai ia ma e tau mai po fea leo o awina toi foi ia ma moa mai e seuga mai vasa ia leo wole official commission whainga palota o inei ia I salua manono uta le foi o mai moa mai ia tātou watunu ia leo o whapeo o na abatu wai ia se otonga o le tūlanga o whaalawiloa ia mga luenga foi el ofisa ia I le nei foi vai aso ai o le tūlanga lava po le laualunga o le nei fo'i a whapaponga o le tātou porokalame. O le hawapeo na sila I se te muli ane. Ia inisi o tāpenanga ma porokalame whaala wiloa. Ia ale vaenga e lātou te pena ina whainga pālota na ofisa. Ia I le tūlanga fo'i o lo iai porokalame e whaatau nua ma whaatino. I le nei fo'i masina. Ai mai mola I se te muli mai. Ai pio se au te lengara na. Ia wa o whaailo atu I le nei teimi amata. Ia ole tātou porokalame ia pe foi ona ia e whaftai tele a seuga mai vasa e toi tuina atu e whaau tātou porokalame nei foi vaenga ole vaenga o tātou porokalame pe ona ia ia ole ua mautino atu ole awhio anga manono lo mafuta mai ia le awhio ngai somu tafa ai ua lani MCA vaenga tā ua le nā meile ofisa o komisio whainga palota pe a mai a ia le tātou malolonga mua ia maua masani lava le tātou porokalame ele tomua to le official commissioner sulfa inga ia mai sui lava la to for sanga e fa soai I leva yaso ma leva yaso e pe foi lao na yele nei a fiafi o le asau no le to fai au lungia rosa to ese ilano for sanga o le tau o fainga palota ma le ai a tau atangata e aua yai tu ina tu le avanoa in lau to fau lungia o fainga palota o le fatu leo so se malo fa te mokalasi e tāua tele ma o le aia ta tāua so se tangasa o le awaile ai whainga au puwhai o malo. O lo whātua mauina pēa le avea o whainga pālota manino ma le whātua tuaina ma awala e una ia mālosi ai le awai o tangata nuu I mata upu wha le malo ma avea pēa ma tawha e langona ai o lātou leo. O whainga pālota o se awa noa lea mō tangata e whaalia ai o lātou whina ngalo. Ma whesoso ani ai le whausia ina o whainga whaate mo kalasi e ngā whatau rima ina. Whainga pālota manino, ma whaatua ina, e afua mai le puipuia ma le amana ia o ai a tatau. Whaalolongia o le pule a le tūlafono, ma le amana ia o saolotonga, ma ia ai a tatau whaale whaavai. O le whainga pālota e whaatinoina I awala manino, ma le sao, e whaavae ma whaamausali ina ai whale tūlafono, whainga malo, ma tai e amana ia, ma whaaloalongia ai a tatau o tangata. O whainga pālota e whaia ini whainga whaala tua, ma le lea mi o tonu, e whaatu lai mai aini tai ma pūlenga, e le whaatuatua ina I tangata anu. E le talitonuina whai ungo whainga pālota ma whainga malo o soli whaavai. O whainga pālota manino ma le whaatuatua ina, e whaato a while e muina fe ese a inga. Ta tala ai a wanoa mo whaatala noanga, ma le whaasoa ina o whaamasalanga I le vāo tai ma tangata lau tele. O vaenga nei,
E mawhai o na atangi ai, se whai ngā pālota a mi o tonu, mua. A mi o tonu le resi tala ina o suafa. O le a mi o tonu i le resi tala ina o suafa, e atangi a lea i le sao, malu puipuia, ma le awanoa tutusa o tangata uma, i le whaatino ina o resi tala. E wha amauti noa ina ai, e na o lato ua ngā waai pālota e mawhai o na resi tala. O lo o sao ma ato atoa wha maunga o restala ma malu puipuia mai whainga tau wha asase, whainga wha alatua, ma whainga wha ilonga tangata. O le whaatua mauina o le manino, ma le whaatua tuaina o whainga pālota e tā ua lea mo whainga pālota sa o loto, ma awanoa tutusa, a wā o le awha a mausali nai le tūlanga o le taliton winga o whainga wha te mokalasi. Lua. Ami o tonu le tāpenanga ma le whainga o le pālota. O le ami o tonu i le tāpenanga ma le whainga o le pālota e au fi aia wanoa tutusa o tangata uma. Sa o ato atoa wha maunga. Ma whainga manino le whaatautainga o whainga pālota. E wha amautino ina ai o lo o sao ato atoa le whai unga o tangata uanga waa e pālota ma atangia le finangalo tangata i whai unga o whainga pālota. O se whainga pālota manino, ma whaatua ina lo na whaatinonga, e whe soani tele lea i le wha mausali ina o whainga mālo whaate mokalasi, e ala i le wha mautinoa ina o lo sa o loto, awa noa tutusa, ma wha maoni le whaatinonga o pālota. Tolu. Ami o tonu o le avea masui tau wā. O le avea masui tau wā i whainga pālota, e ta tau na muli tai ala, ma whainga manino, e lima tai na ianga wā o sui filifilia e tau wā. E wha amauti noa i nai le sao, wha maoni, ma le mawhaina tali atu, e ala i wha ngā solonga o le wha tinonga o pālota. O le ami o tonu i whainga pālota lau tele le atunuu. O se wala au mo tangata uma, ina ia tau sisia, ma lango ma ta upu tau pūlenga lelei, manino, ma lima taitaina i tusa ma le tūlafono. A whaiele muli ta ia, ma amana ia, whainga pālota sao, manino, ma le whaatua ina, e ma whaiona whaatupula ia, lele talitonuina o whainga whaate mokalasi. Whaateleina whaafita uli whale pūlenga, ma le ai o se taitainga e atangia moni le fina ngalo le atunu. O le wala awa le polkalame, ia tātou ngā lulu e whaatasi, e whaatino le tātou wai atatau, e pālota ai ma filifili sui tau wā, e tusa ma whainga manino, ma le whaatua tuaina, a wā o lau pālota o lou leo, soifua ma ia manuia. Whaafatai urungia mo le whorsanga, mana tu whoi ua manino le mata upu, ile mai moa whaafafonga lo tātou watunu, a tāpena i mo le pālota ile lua olu ono. Au le an tātou tali watu mo se tātou maro longa, a wane e tu wale tātou por kalame e whoi mai, ona tu ina sa o tu lea ia se mutafa ma le official komisio whainga pālota. E toi whaatalo whaatu au whaawau pēr le tātou proklambere nei o lau pālota o lau leo. Ia i le tūlanga tā ua lama fōi, e au lama o nā mana malama, ia mamanino e re whaafonga anga alo tātou watunu. Ia me se a fōi o le tala noa atu fōi, ia o le tūlanga o le aia te tau i ona vaenga SS. Pe fōi ona tā ua i o vaenga ia, o lau aia te tau, ia whaatasia i male tala noa ina, ia o le tūlanga o le whai o lau whiriwhiringa. Ia e te anga e te resitala, po la wai e tau te resitala ai, ia o le whai toa le nā. O lau wanga ia te whaatino lau pālota, pe a o i le aso ma le teimi, e whaatūlanga, e whaatino ai ia le tātou pālota. Ai o le vaengra nei o le tātou proklame, pe ona tau a watu sina fola sanga i le amatanga. O le wha pe ona whaafonga ma mai moa ai, ia i le tūlanga o lo iai fwoi ia tā penanga. Ia ale vaenga le nei o lātou te pena ina ia whainga pālota ale ofisa. I nisi fo i o proklame o te pena mole nei fo i māsina.
ia ia whaataua I lava la ia le sao o oe le tangata palota le taua o le National Voter State ia le tapena ia I le masina nei ia I proklame whaatino I poru nei ia mese ai ia o le motutele I salafai ne la maua le avanoa le abatu ai ia le atuanga o tūlanga nei e le ngata o lea lawe whaatino ngaluenga ale ofisa le tūlanga le resitala ia whaapea fo'i ma le whaangasolonga lava ia o nisi o tō tino ale ofisa o lo whaatino la tō ngaluenga ia ai au fie lava fo'i ia maisi o vaenga tāua peila o na maua mai e ese umalava ngaluenga o lo whaatino le ofisa I le teimi lava le nei e tasi ai mai mua mai I le au telenga ia o le mata upe pe o na tamawhai e whailo atu sila Ie whaatalo whaatu, sa mua I lau whaasausaunga. E fo I vaenga o le tātou Paul Kalame, mai le ofisa o whainga pālota. A wālawa le whaalau I loa ina. O mātou tāpenapenanga, ia ai mai se fo I lea ngātu si o tātou atunuu, I le tātou pālota tele I le lua ono. Ia o le vaenga lani nei, ia o le vaenga nei e whaatinoa ia tātou whainga pālota. Lo ia ile mātou Paul Kalame o le awhapeo na whaatinoina I le masina le nei o Aparila. Ia e amata I le aso luas fulu tolu Aparila. Ia I le maotau tinama tamaita, tinama tupulanga talavou. Ia ina le awhaatino le mātou Paul Kalame. Ia e mo au mai lava I se fulu I tu malo le awhapeo o na whaatinoina ai le nei Paul Kalame. Ia o le aso luas fulu lima o Aparila, ia la whaatino ina I le e whakasa I whastootai. Ia e whapena foi ona iai ia I tu malo le whapea foi ona lautongia. Ia awa lava le whaalawi loa ina, ma le whaata aua ina o a tātou whainga pālota. Ai mai se I tātou tangata pālota. O le aso luas fulu valu, ia whapena o le e whakasa I salani. Ia le whaatino ina I foi le nei Paul Kalame. Luas tolu sa fulu, ia la whapeo na o atua le tātou Paul Kalame, I le motu tele I salafai, ia la whaatino ina ai, ia le tātou Paul Kalame, I le e whakasa I ngā uta vai. O sapapali I le e whakasa I sapapali, ia la whapeo na whaatino ina ai le nei Paul Kalame, I le aso mua o mei. O lo na winga, ia o vaivaina foi, ia sava I se fulu, ia I tō malo, ia ta I se fulu le tō malo, ia whaapeo na whaatino e nei Paul Kalame. Nei Paul Kalame, o le whaata uaina o tangata pālota. O le whaapea foi o na o mātou whaatinoina ai, ia pia whaafea o na whaatinoina le pālota. E mai sa I la tōne o tupulanga talavou o lea whato a pālota, o le mafuanga le nā. Ai whautua ina lava si o tātou atunuu, e tatau o na e restala. Whaatau ala restala. Awa a fai e te le restala I te tono le lola, o lona winga. E le mawhai fo ona whaatino ina lau pālota lona winga, e tā ua tele o le stepu mua le te tau ona uia e tangata umalawa. Ia o le whaatino ina o lau restala pe ona ngālulu e ai, ia le mātou ofisa I le nei vai tau, ia o whaapea lava ona whaatino ina uma restala si o tātou atunu. Ia awa lava tā pena penanga, mō tātou whainga pālota manatua, lo iai foi au lape o iai whaasalanga ia pe a whai lava e te le restala. Ona winga e longolongo puia li I matata lo atu wai le nganga maula lo whaata ua la restala. A whai e te le restala I le tausanga e pe ona tuana I atu le lua o lua wha a matamai a Aparila. Ia lona winga ia o tūlanga tonu lava lea mātou te longolongo puia li I atu wai e tatau ona e toi restala tu sa pasa e whapena e pālota lua o lua tasi. O lea ua toi whaafowina a toa lava tātou restala, whaafowina a toa lava tātou lola pālota I tu tonu I tu mālota I tasi. O le mafuanga tonu lava lea mātou te longolongo puia li I atu ai pea, I loutou pa ia ma loutou malu. Ina ia whaapeo na whaataua le mātou restala. A wā tātou whainga pālota I le tausanga o lumanai. Whapena foi ia o te tala foi le mātou ofisa I sale lolonga ia mātou te ngā lulue ai foi a wā lava ia au nanga I le motu telo I sala. Whai umawhai ona whaatino ina ma lava au nanga le mātou ofisa
I ina i sa le longa le maketi sa le longa i nā loa i le ofisa fou ia o le ofisa o whainga pālota ia awa lava le tautua ina si o tātou watunu i le whaatino ina o lau restala i le printing o lau ID pe awhai o mana umia sau ID ia o mawhai un mo whaatino ina i le tātou ofisa i sa le lolonga i sa vai ia o le mea lea mātou te tatalo atu ai i e whaataua tele lava i le tātou whainga pālota. O le stulanga mātou te fia so tau au atu ai foi ia e te talo atu ai foi i sui ta maitai ia masui o nuu ta ua tele tūlanga nei e whaapea ngā foi i whaapea ngainga lo whaapea no pia i te tonu o nuu mā lalawhanga o i lātou nei e mawhai o na whaamao nia ia a tātou tupulanga talavou ia po ai lava tangata o lo fia restala i tono le lola ina ia whaafai ngō fia ai le whaatinonga lava o ngā luenga le nei ofisa. Ia mātou te talia fo i po le ale le taime te wala au mai ai ia o le walu whaalua li maiva o no fitu le telefoni i mawhai o ne wala au mai ai po le a tonu lava se tūlanga i te fia malamlama ai mantua fo ia o te tala le mātou ofisa le iwa i le walu. Aso ngā fua i le aso wharaile, o le wa te tala ai le mātou ofisa mai le iwa le tae au, i le valu le pō, tu awa noa i pēa si o tātou atunuu, ia awa lava le whaatino ina le tātou ris. Tala e whaapena fo i le asto nai, whaifona tala le mātou ofisa i le valu le tae au, i le wha i le afiafi, i le aso tō nai, ia susu mai, tala mai a au, ina ia whaapea, ona whaatino ina lau restala, whaataua lau leo, whaataua lau sao, o tātou e filifilia i o tātou taitai. O le mea lea, whaataua lava lau wai a te tau, e filifili e tātou o tātou taitai. O lona winga, e te filifili ma le tatau. Awa, o tātou taitai to tono i tū malo taitasi. O i lātou nei e, a veina tātou mata upu, o lea lava lo tō whina ngalo, o ani mata upu, e tō te nau ina ia whaalelea e maise le alualu i luma, o lo tātou soi fua malolo ina i tōnu o nuu mā lalawhanga, a e maise i tō malo, ia o lea o la a tātou filifilia, tātou sui tau wā, o i lātou nei o i te tōnu o tātou palemene. Ia wafa o lātou nei e whaia i whai unga te tau, o i lātou fo i nei e whai o tātou tō la fono. Ia ua se manuia lau tele mo le luma nai o si o tātou mālo. O le mea le te talo atu ai ma le anganga mawalalo lava le nei ofisa. Ina ia whaatāua a tātou ngā luenga whaalau i loa o lo o avatu pe i lunga o nei a la leo o TV. Ia po whea lava o lo o ala atu ai. Ia whaatāua o lo ia i fo tātou telefoni. Valu whaalua li maiva o no fitu e mawhai lava ona e wala au mai ai. Po lea lava stūlanga o lo fia malamla mai. Ia o lo stand by pēr le mātou au whainga luenga e mawhai ona tali atu i mana o ngā lava. Ia o lo o mo o mia ai la mātou au nanga ma la mātou fiso soani. Ai o le tātou ngā luenga e whai whaatasi. Ta tālo atu ai le mamalu si o tātou atu nuu. I la tau lango sua, e le ai se mea mātou te mawhaia. Peitai mātou te matua atu ina, mātou te whaamoe atu o lo o ia outou, ia leutanga mamau, ma leutanga poto, ina ia whaapea ono tātou ngā lulu e whaatasi. A wā lava le whaatinoina lava o le tātou wā ia te tau, tātou te restala i te tonu o tātou lola pālota, ia ma tātou pālota i fo i le tausanga fōu. A wā le filifilia o tātou taitai, mō se manuia lau tele o si o tātou atunu. So i fuaia ma ia manuia. Ia, o le nā, o le atoanga le nā, o le fo i vaianga tāua, sa au ta mawhai e whairo atu. Ia awa e maua le atoanga ma le malamaanga, ia i le wholasanga e pei ona e mai mua mai ai. Ia i le tāua, o le fo i vaianga
ua whaelo atu. Ia whai latu pulanga tala vau, ia le wala au li e tātou prokalame ia mana tua le ia aso ia e tofaina, e whaatino ia tātou prokalame na ele ngata i uporu nei. Ia whapea fo ia le mau tele sala whai ina ia tāpena pena ane, ia aso lo whaapeo na whaatulanga ina, e whai ai ia le tātou prokalame na, ia tupulanga tala vau, le lo whaelo atu, ia fioanga, ia ma au tala vau, le fue ngalu whaatase ma le sui o nuu, sui tama i tai o nuu, ia i tātou prokalame lea, ia tautua nā aso, o le a whaatino e wha moe moe lea, ia i le nei fo i masina. Ai la whaia le tātou malolonga, ia o tātou pasalo whaapesi nisi, o te tuumora tātou prokalame, mai mua fo ia i waainga ese, sa i eire ngā luenga resistala, ia i tu malo e pe ona whaasoro mai ngā luenga, ia e mai mo iai, pe atu e te nu mai, i le mai au le tātou malolonga. O lau palota, o lau reu. Ele toi foi mai o tātou prokalame lo na vanga whaiu o se vainga le nei le ngā ruenga res tala e pe o na whaantou tai ai lea fio ango sa whaato auta whaabea i masawa ia tai le whanga. O le whale tele le whanka sa whaato auta sa tapu vai tasi i le whaatino ina o ngā ruenga res tala e taunu wantu le tātou prokalame o toa ngāo lava i la tōu le a fio ango lo o a ngai atu e whaatino a lātou res tala e la tau sa le mawhaio na vanoa e le whaanga solonga mua. E ulava i tasi atu nisi o taimi, a o lai anga ia ne whao ngā lea vanoa e peo na o antua i tua le Official Committee of Whainga Palota. Mo le mesiria mu tau ua, mo honi ia wangoa e whairo ia koi fwoi le i o lau whainga luenga mo le. Mo le pumongi ia e le se mea kau se kala wangai le wawa ia kufo i riki aso le ngā solo mai o kangaka e le skala e whawhiawhia i ngano o i mafu whawao o le au o wa ai kingwa o le kulanga o e le so makangaka ia wao ko wa mai e le skala Lona winga ia e whiololo lava niso le tō a whio anga sa la tō misia le manoa mo ore kulanga sa o lea o ke mo me la winga ia o le so le kulanga le ua iai ia le ngaka fwoi lai lo mako whionga ia whapea mo le pikongu le o whase la ia iai kanka ia ua whai mai whaonga le manoa whaonga le a mangoa e whai ati whiololo li tai au ia ngkaungu mai loa ia le au whainga luenga ia umorale ki ia wapenganga a ua i fwoi ko kere kongaka ia whanga solo i loe o mera ke mira pe u kaunga au ke longo le ala voe fa solo mai aka o le ninga luenga o lo fesoa soani ai male a fio ango safa toa a wali tau longo male wha malo sia o tangata o le a fio anga le resi tala ina ia anga ia ne wha au ngale a vanoa e peo no o antu waile ofisa isi o la tuwa fio anga o umanga fofonga fo i fo kanga ma ko nguma ma fa so ia la fa mo nge ele ngakala le ma ko su foi pu ia fa pe foi le finangalo ori foi pu lo nge vai so foi dessa pero aí foi ma ko kai ma ko pa marusia ya lo ma ya ma ko mga kwar kulanga nga ui kai lo ingi sigo wa ma ko le ngu ayo antu le tatu fa solonga le afi ango samvaya e pe yo na fa nga solo ile fa tino ina race tala ile fa tele o le fa ka sa savia tai e taunu wantu wato a telefone nisi wa mai ona fa tino ala to race tala pe yo na yele tai yao sa mo e fo ia vanoa aniso suyo isi afi anga tua oi e anga i antu wai savia mo le faio ala to race tala sa mo to e fo ile moto lo fa nga solo i race tala susunga le polino fa pe male lato suit mai tai ma fa ai lo mai le o to a tele ni solo lato wa fi ango toi ele i faia race tala
e pe o le to tele lava ua mai on fatino O se baba aia ile more anga inga ipe iluma mole taimine ua paso solo ina mai ale ia le fio anga tu sa mal por kalame pio le vaenga ai e tā ua tele le au wai o le pole no uma le sui tama i tai o afio angai mau tolo fatino ai ngā ruenga resitala e tu sai lea ma le wha maunio o tangata o lo o anto resitala o lo o wano nofo i tonu le afio anga e maise lava i palo tali liu. O nisi o lātou ni, o ni whai a wā po no tane, ia o leo o tau whai e awea o tangata no moni o sāwaia. O lewa o tau tua ma au na ho tono le whianga. Ia a inga ma, ia ua tau hoi o na wha mautu pa ato toa le leilo lātou wha mui. E iei fo ia ulampe na fi ango sa vai ua umo na whaat oto mo i lātou e tāpuni ane le nei ngā luenga e le ia ngā i lava e whaatino ina lātou restala. Awa pia e maua le tangata e le i restala au umari ia ua iai lava le ia le tō whai a inga ma pau tau tanga po i le ateli whainga ia e mwhaion whaasala i le tangata. Tu sai ma le leu sta ia ho iole. Pa moe moe tatu malo e pe un ta otoi. Le nasa mai mo fo i ia i disi na fo i o vainga SS. Ia sa fa peo na tu fa atasia ele WT Media ma tatu proklame o lau palota o lau leo. Ia i tu malo leo o anga ia i nga luenga resitala le ofisa. I le taibile nei ia ma le no e fa ali fina ngalo fa alia. Ile ngate suita baitai ia o suyo no o le malu lava fo o suyo i tu malo o ma fai ona ma le no e tala no mai i le tatu proklame. Pe ona e sila mai iai. A le tulanga foi lava o tatu i pela bengal benga fa nga solo i lo iai ia le isa fa pe ona CFO officer ma nga ia tu le moto mono tai ia le baya suru te nei wa lava fa atu no ina o le ngal benga nei o le te resitala ina o ila to ua nga va e resitala o ila to fo ilana ua nga va e palota sa fa pe ona nga iai ia i salua mono tai o apai ia malepuia ai fatasi ai ia mafaleu ia o le tau mawhai lava, ina ia whaafai go fie, ina mamalu o le ila tau olo i le motu. Ia o na mau lewa no anga ia toile ofisa, whaatino le ngā luenga. Ia ma toi anga i mai ai. Ia ai nofo mau pia la tau i le motu e pei o na iai, tasiri nā au nanga, so soani ofo atu pia lava. Ia e pei o na iai le ngā luenga sa whaatino ma anga iai le ofisa, ia i le motu o manono tai. Ia motu la o apolima, o le sa whaitasi mai i le ngā luenga, i nei. I apolima uta i e peia foi ona iai o le sa sia ia le moto apolima le ta miru sanga le sa sau le tau sanga na se mai atu nei e la mo faitasi mai uta nei apolima uta i le ngal wenga lea i e peia foi ona iai o le nganga lava fa faingo fie mo le mamalu o i tu malo ia e au fie mana ia tato moto i o tu tai e pei ona iai le ngal wenga lea sa o iai. O le whataotonga o tātou ngā luenga, ia mo le vai a sofou, ia o le awhapea o na whaamai ai loa toi a whaamai atuai ia i nei ia i leitu malo ai ngai le tai. Ai a mata toi loa ia leitu malo o a ana alofi. A ana alofi wha, a ana alofi tolu, a ana alofi lua, a ana alofi tasi. O i tu malo na, leo le a ieringa luenga le vai aso atoa, leo lo urumana i nei. O lo winga a whai o whaafonga mai i a whio anga e tu tonu i tu malo nei. Ia, le foi o le o atu ia le ngā luenga e pe ona whaasolo i tu malau umai o pasi atuai ia le tātou ngā luenga e mana tua lava ia vaenga tāua ia e tuina mai e whaatino ai ia le resitala ia iailu pepa whanau au mai whaatasiro le pepa whanau ia masi aiti e mawhai ai ia ona whaamau ni o oe e ana ina le pepa whanau le aiti le na o le iei le ata ia iei le sene ave tāwale ia po le tusi folau ia o le aiti fo ile a onga le whanau a onga wa atoa le luas fultasi te tau loon e resitala atasi bele aiti whai ngā luenga aiti le mani lupi wha ia o le aiti penisione le tamā ma le tina matua ia pe ona i vaenga ia o le whamanatu atu lava ia e te su mai ma au mai e whaatino ai ia lau resitala whawhi ona fisosoani sui o le nuu ia mai sui tamai tai ia mai se fu sunga fa fa ngainga le ma fai ona mau le si so soani a fa tino ia le nga luenga le nei mana tu fo le tato ofisi sa vai sa le longa o le na lava te talapea a so fu ia sfrele
ia i le iwa i le taiao i le lima i le afiafi ma le tatou ofisa autu i murunuu ia e te tala pea fo'i ia ia sogofua ia so to'onai ia i le tulaga o lo'o iai ia sogofua la ia sfareile o le iwa i le taiao i le valu i le pō a o le aso to'onai o le iwa i le taiao i le fā i le afiafi avanoa le tatou aunaga online ia e te resitala mai ai fo'i ia e whaatino ai le na aunaga a le tatou ofisa ina ia whaafaiogofie lava ma maua le avanoa e te resitala ai manatua ai le resitala ia e lua felisala e te salai o le anganga atoa lava le tulafono ia resitala lo tatou tunu ma mafai ai ia ona mauani e tatou lola lelei ia ma le tulaga o lola e whaatino ai le tatou palota po le ala ma le taimi e whaatino ai le tatou whainga palota ai ua i tutonu lo suafa i le lola a lo i tu malo ma whaasau nei oe mai le sala e pei ona whaailo atu o vaengana o lo oe i lalo tulafono o whainga palota tatou porokalamere na ia ma leo te lenga fo i o vaenga umalava ia i ngā luenga ane official commission o whainga palota mole sila fia e ro tatou aturu pafte tele a seuga mai basa mo o vanoa ia ai e toe fia maua au ia saidi mai monono a misi monono ia saidi sisi mo tu talatu to monono i le ava yaso fa tai se mun tafa ai fa mole foi mai fa uma tanto por kala me mai maua tu oile leilo atu se motu tu fua ia ma ole tawalunga le na tanto por kala me fa tai le official commission whainga palota official commission sul whainga fa te se male lango le sempor male tivitasi tulilo mai session na fa poponga le vai aso asau i lona vaenga fitu o lau palota o lau leo manuia ngā luenga le nā vai aso to fa soifua o lau paloka o lau leo o lau palota 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 o lau leo